The son of Bahati. Good morning. Good morning, sir. Me, I'm very fine, my brother. Niko chonjo. Ndakuona. Kuraria thayo. Turokire tene. Nake. Ore mara. Ateire. Nyina. Rucine rwega. Nake HC nake nyitire mwena uria ungi. Kwa iko sawa. Tuthindikio kawara mwena uyu. Right. Yes. Riu ri. Matheanire. 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 Wabo wa mukire ngeithi. Kuma kuri u. Murugamiri wa atumia. Kuria metumi. Aitagwo Betty Esawa. Betty Njeri Esawa. Maina. Aitagwo Maina. Betty Njeri Maina. Ena meta bere mara. Akwe gwakwa. Ria ngenagia. Ni Betty? Esawa. Betty Esawa. Betty ri. Nie muranyona. Giogane signature. Ku. Ala. Ate nie na mubungu wa kuria Nyandarua. Maitu. Maitu mwega. Mami mwega. Mami mwega. Ate makiongania signature. Ate cia kuhura mundu ngania. Aya. Maiguire ku. Ucio ni muhuhu. Kogo ni ndeto itari na kihariro. Na ugire. Hau ne ndaiguire. Na ho hakarugano ga gutwika ati ni kwiragu ni kuri andu metagwo the deadbeat fathers. Karokire. Uli hora deadbeat father kia tuwe. Tunatajwa ati tunataka kufanya impeachment. Mimi sitaki gossip. I don't want political gossip. Mimi sijasema tu impeach mtu. Na mimi wa mama nikimalizia. The role of women is to conceive. Tukifanya ile kitu tumeambiwa hapa na lea, na sindi ya kupeana tuna conceive, si ndio? Ni sisi tunabeba mimba, si ndio? Ni sisi tunazaa, si ndio? Na ni sisi tunalea watoto. Wazee wengine ni wazuri. Wengine wanaweza panda mbegu na wanyorosha waende. Mimi nataka kusema hii serikali ya Kenya Kwanza tulitafuta kina mama, tukaombea kina mama, tukaizaa, tutaichunga na tutaiangalia. I will not join the narrative of a deadbeat father mwenye alizalisha serikali na sasa nataka tusonge. Gabiribiri. Hari andu eri njui mora. Gabiribiri. Hari andu eri njui mora. No nginya mabe mataurirwo ni atia Betty arauga. Nyina akisi njari kuria na ikuru. Anyina mukuhi ari kuria kangema. Yatukire uguo. How deadbeat father ne mora. Deadbeat father. Na maitonge weho uri arite cumbi. Ita wa kamano. Waroda. Maroria deadbeat father no. Ne mundu uria wira wake ni umwe. Ni muhuruji wa beo ni mutana agacoka agethara ndenda kumenya mwana ucio kana ni ariaga ndenda kumenya mwana ucio kana ni anyuaga auga atigake ni athomaga ona ndakanaga ndariho that is a deadbeat father ndakanaga no uteithio ni zero riu ri Betty ri interview muthenya wa Sunday ri munini wa president ri nekire mehwo uguo ko Betty wa Maina kuma gura Murang'a ri no wenda unathura toto cio thiko ri kwa Murang'a uthio murekana na koda nyingatu ala koguo hani riri mugue wotuko ucokagiyo haria wokira ni nditigagwo na heno aca ni hapo na maya mothe ni thigithigi Kicinja iria ithiete na mbere na atongoria wikaria miario na atongoria kwanwa na kuruta na nguo mbere ya muingi na ni undu turakotuge muno Kicinja atongoria riu ni makindirike atongoria ni matige kindu gietu riu gucambania atongoria ni matige mwitotoro atongoria ni mahena itio anake munini wa president yes ahemberia atongoria othe Kicinja ona korwo ndienda maundu maku ri ndibatie gutina na ninge manika ona mwana waku Kicinja nyumba angithiagane kana yero kila waku ni ahithire thukuru ni akugire thigenge ainuka na ona broti cia kwanyu
nduguthi haria ati kambuga ati ona kaira wakwa ri arekire wage kumwita mucokererie umwe riu ri andu akwa ri ni handirahitia ta mutongoria wanyu mungienda njiki atia na ngwiciria na nwagweta wega na ndeto ino tukuminyitithania na ndeto irari okuo igimania na atongoria o aya itu no he karugano keragwo kahi gatura kaugaga ngari ngari na riria yokire ri ni akamageta na gutire mundu aumirire gutire mundu aumirire hau hakuhimbiria atongoria ni muhimu muno and especially riria wi muciari na no wega ona kwenda kurehe gutire mundu uthoire andu ao aca gutire mundu uthoire andu ao na yanageria kayo na tondu yanageria kayo na no wega rimwe mundu gwitwo mukuhe wa Maina ono kianageria kanyu ndokonanie muno he kindu kiragwo na gicengi chini ya maji no urehe uthio wa kuonania thengio wa maya mothe ni ndi gwitu no ndi mutongoria wa bururi kuringana na gikiro kiria uri na ndeto no ikorwo iri njega muno makiria no ona maya mothe makihanikaga gicigo-ini kia Mount Kenya tondu kuri na mwahukano munene muno no kiria ndireyuria ni giki angikorwo atongoria ni mekuremwo kuiguithania maundu maria mamegie o ene ti uhoro wa muingi aca o ene maremwo ni muingi mekuhota gutungata ni haritu na uria batuga maundu na mbere kije gutiruka maundu maundu na mbere kurituha tondu kuma ndagika ino gicike Mount Kenya kuma hindi ya githono giathirire Kisija gituraho campaign ciambirie uhoro wa Uhuru wa Kenyatta mirurungano baba ukahoro kuria gwathekire kuria mwena Ruiru na ukiyo mburi na wicino tauma hau ukamirurungano kurathi uguo o atongoria gicigo kia Mount Kenya magathira mbere kurimana riu twehereirie ati kana nitubatie gukorwo twina kiama kimwe kwina o marauga na kwina o marauga ni ihinda ria kurutirwo wira na maya mothe maroka o riria president muthenya wa umuthi arambia icera kuria Embu good people good leaders oh my uhoro wa kiama ri kajuga murata wakwa Mwangi wa Kiunjuri akiuga ati kagite kaihita ni kega Kisija wi nako na uri guikara between nawe na miaka tuguthie 1 year to mwaka wa mbere mwaka wa keri kuma ndagika ino ndari wa 2026 haria no nginya atongoria kirema mecurani na makorwo nao magicure maundu mao uria barako makienda monekana kwe kiama niko kihonia na before kiama giukite Kisija ri ni mutungatire muingi ndina kiha kinene muno angikorwo hau ni mekuremwo guikara thi moranie the reason why akenya mokeria guthie kumuikiria kura tondu ithuothe tutingetua matua handu hamwe tutingeikara metha-ini imwe tuge ati turenda uu na we wathie wa represent andu agwaku no moria murenda atia makwira uria makwira thii muiguithanie he mundu ungenagia muno gwitwo Ngugi Makanika atinda akiuga mutigatinde mugitwira uhoro wa man one vote ni inyuĩ twathurire and then mupange kuje mtuambie tumepanga hivi ona atongoria gicigo kia ni mathie maikare thi meyurie na nikiona kwiragwo muikio wa kuraikara akimakaga mukona haha ri hathio haha haikaro haha hathio haha haikaro turabatara gwika atia nikio kwiragwo wira uharaga niki kwaga mathabu na muikio wako nake no ndaga hanini ni okimaka wega mwaka uyu mwaka uyu ungi 26 ri ani uhoro ukahingicana mwaka wa mwisho wa githurano ri mutongoria arorite miaka 5 ri no we acokagia na kabutu na gacukari no riu he kindu kimwe arangeneria arathia improve ni student mwega ndirabatara nyone riri na ciiko no ko ni cirurana ona ko ni cirurana ri neke mwiki wa kura atuonie na ciiko na ndirengana muno by the way ngona andu mathurire independent candidate
ati ona thengia Kisija okorwo ati kwene kiukano kia UDA Azimio na Jubilee maya mothe makarugama ka mundu umwe makiuga atiriri tukurugama na Kisija ritikio ndakwa ni cirorana arathio kahora atauke na ndamuraradia ngociria matho mataka fuku tene magaithike muno ndakore muraradia na muhesh tumewasalimia asubuhi gaithikai muno andu muraradia ward na mwese mugari agaithike ona agaithikire oro bas Muoroto FM kuria Nandi County ati kuraikara guo koneka hinyanake irahiuka hiuka uguo street-ini na miti na itirariria mundu yasa irathio uguo na miti igafurera cikono cio makone no cikagera mung'etho ucio ngi cikaharuruka na itiraria yasa irathio ithiete tu uguo icio akire nguni ai riu ri kure Nandi ri no horo ino ko tuku hindu igwa ati hena andu mena uthi gukirira thirikari ya matura nayo gwiciria ndikindikite mukonde ri na gwicie kwenda maragibanga njama cia uthi kugiria arurungane makarurungane na riu Nyanake ona hindu ĩyo muci munene wa Nairobi nĩwonire Nyanake na nduthi no amonire na miti ya macembe na ukire hori kuna miti ya macembe kule ni kwa Stephen Sang kule Nandi okay wa Stephen Sang niwe gavana wao na ni mwanake munini wa ngoro miaka 39 is a young man very young man right no roi hori maabitha borithi matiori Nyanake ici mati aya no iko matirakiuria mundu marakiurio Kisija mundu na mutoi cembe mutugara barabara na ni gikundi kia nduri yako ni cio starehe ciake ni horo Kisija ndigi support roto ucio tondu nitako militarize kule matura-ini na go suppress voice of reason ate Kisija muthe ogorogama ugati ni ndiraregana na Governor Sakaja you see ndokora kihoto ya kururungana na gutetia thirikari yakwa kana thirikari ya kuria we umite kugate Nyanake no cio miti ya macembe Kisija ri cigitire ate matige kururungana ri na mutikururungana muthi mwatho kindo ciene na kururungana ni kihoto gigatiba tungirora njira ati kuga ati mwage macembe mugathi na nyi kugitira maundu kure city-ini ri no irehe kindu gitwo na mbara ta njega ona kure mwena wa Rwanda Kisija ri maundu mabirio mbara andu magathie magabanganira igikora yatuika very worse neke turahoya muno makiria honge cio gitiri Kisija reke citigirire ati oko kwina maandamano ni mako maandamano ma thayo ni magitire biacara ciene ni magitire andu meke maandamano mao na njira ya thayo reke andu mauga biribia magara kuha Kisija marikia mainuke na tutangeria uhoro ukwigie ona ndungitauko kani urahitia ona ye mutongoria Kisija weta governor hangiaga mundu akuruta mahitia uriona maundu mothe tari uriona maundu mothe makiri sawa na koguo ri na ni undu aria nao marabanga kururungana na ni maraheirwo mikana na marerwo muthenya wa ira etikirai gubuata mawatho na thayo ni kindu gia bata na hau tutigatiga kuga arugani mabuata watho Kisija riu thina ni goons yehandagwo thina mirurungano aya mathia guthukia ati Kisija igwa ati mukuhiru ucio ni abanga maandamano hana Murang'a tauni ya gukirira Governor Kang'ata no ndiagibanga niguo ndirauga ni kuga Kisija ukaigwa mukwire abanga na ukabanga jeshi yaku tutungane uhoro karagana muhimu ni thayo cha muhimu zaidi amani Muoroto FM uri kamuiria ngurekereirie